District. Karibhoy District Sport Association kala penlong ya gajing Pynkup Burom ya Nongïalehkai Sport kiba kampau kibalami khmat ya Karibhoy District ha ka Limpung Mikalia Games kabasan jang usnam arajar alposau bad ha ka Limpung Kilo India Youth Games arajar alposau ka Menteri Badai Pet ya Katanat Health but Family Welfare ka Dr. M. Amprin Lengdo kala long ka kongsan ha kani kasngi ha ka ba kala kentui ki samla bantre shitom shu khnang ba kenla banwan ra nam ra Burom shu ya ka jela ha kani gajing Pynkup Burom lawan ban ya shimbanta lang ru da i sister Rosemary Lengdo bad kong Margaret Patau ki balawan ra nam ra Burom ya ka district bat ka jela hi baro ka way the talent for sporting events hakani ka district kalong very promising. Nakentung yaki kami kipa bapin ai yaka attention yaki kongkiti abapiyo yaka talent. Hakapor jumi imay pa kimsya yung ibang lekay sport. A waste of time kiyo. Nobody appreciated. Nongïalehkai sports Nongïalehkai kami ito ayin. Bangitin yo sa may pa. Ka-focus yung kika suong ba? We want you to be an academician. Mentang ya pet ya gajing long jing man kasin